ushobora gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Ariko Imana hari igihe tutaza twiyumvira Imana ingene imeze, ingene ingana n'ubushobozi bwayo. Imana ishimwe cyane. Twagarutse mu masengesho ariko ararira ngo usengera none wona gute kandi ari wowe babisaba. Twagize amasengesho y'imisi 3 yo gusaba ibintu ucusaba kubyibuha, dusubira mu misi 3 gusaba kora igitero cy'abazimu robo sike nduguru tumugisha wiwe waruboshwe parasike duteke bene taribisike ushoboye gukora ibirengere cyane. Kweki wa mukobwa usaraga avuga yakene mu fiance yarabuze gute niwo fatira ibuye ukarirema mu fiance iribuye so mu fiance wawe niwo ritahana ukarishira hurara ati nizeye ko yari mu fiance waje mukamubana niko Shots were hard. Well, talk. Give me up. Talk. So. La croix. Talk. Give me up. Remember. Saza. Ya utegeka. Mani tokura. Nai tokushiza. Kachikora kani kachibuku mama. Zabona abantu babyina n'ababivuze. Babyina ucyakose abandi bakagira Unzikotsa bilo ya
turamushimiye kuko twakubonye ugira neza. Uyu mwanya mwami nuhabwa icyubahiro, uyu mwanya nushimwe, uyu mwanya uragororoka, nuhabwa ikuzo, nuhabwa icyubahiro. Uri umwami w'abami, uri Alfa na Omega, gira neza bukira bugaca, uri ndishe muri byose, ugira neza muri byose, uri ndiho Mana, uri umutabazi, uri umwizigirwa, urahambaye Mana. Mana turagushimiye, turagukengurukiye, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Ni rya jambo turasoma mu Banyefeso. Abanyefeso igice cya 3 umurongo wa 20 nibyo n'ubundi tugiye gusoma. Ntabwo tuja kure y'ijambo, hagira umuntu adusomera mwaka kanya, adusomere ako kanya. Ninde? Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Abanyefeso 3 ku murongo wa 20. Aravuga ngo nuko ushobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose, nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramo buri. Icyubahiro kibi cyayo mu ishengero no muri Kristo Yesu, kugeza ku buzukuruza bose n'ibihe bitazoshira. Amen. Imana nishimye. Haleluya. Amen. Cyubahiro kibi cyayo, ibihe bitazoshira. Iyo cyubahiro kibi cyayo muri repentance, cyubahiro kibi cyayo, ibihe bitazo no kubuzukuruza uzobyara, haze hagume haboneka icyubahiro Imana izigume, no kubuzukuru Imana izigume igaragaza icyubahiro cyayo mu buzukuru bawe, no kubuzukuruza haze hagume hagaragara icyubahiro cyayo. Ndafashe rero kuri kose. Paka Uziko abantu baterare biya ngacafasha. Nukuri kose. Nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo tuyumviye. Amen. Ijambo niryo twariko kandi nuwo shaka karimara ku mwaka iri ntabwo ryosaza ryo gumara rishasha. Amen. Nuwo shaka kagiga uno munsi kuwa mbere iyi ndwe gahera tukazoshaka tukagira ku itariki 30 turi kuri ijambo, tukazotangura tugatangura umwaka mushasha w'itariki imwe y'umwaka utangura. Iri niryo kwigera risanzwe kubera ishoboye gukora. Amen. Nibyo tuyumviye, nibyo tuyumviye, nuko ishoboye gukora. Haleluya. Ijambo ishoboye kugira gute? Irashoboye. Hari abantu nagiye mbona bakora ibintu badashoboye, ayo bayita ngo amacanya. Nigeze kubona umuntu avuga ko azi kubaka, avuga ko ari umufundi, bamushyira mu bafundi. Hamaze umwanya muto hajya batonze ku murongo bariko barubaka, ugasanga itafari rimwe riri hariya irindi riri hariya, ngo ariko araca ibihumbi 8. Bamubwira ati jya hajya ku muryango ntashoboye, yamubwira ati jya hagati ntashoboye. Abo bafundi barahari, iyo babuze ingene bigenda cyangwa ingene babigenza kugira ngo baronke icyo bajya baca bafata imiti. Abo barahari ifundi nukuri kose barahari. Hari n'umuntu nahaye inzu ambaga ko ari umufundi akomeye kubera yari umukitwa ndamwizera, nanje nizera ngo n'umufundi ndigendera, sanga inzu yari irimo amakorosi meze nk'inzoka. Inzoka uzoyirabe nigenda gutya, inzoka igenda igira gutya. Hari abantu badashoboye ibintu kandi bakaca bavuga ngo barashoboye. Hari n'ubundi muntu ananirwa ntavuge ko yananiwe, akaguma pumpi, aguma agerage ikintu utagishoboye uzovuga ati iki ntacyo nshoboye, ukivemo hakiri kare. Yesu adufashe cyane. Amen.
ibintu ibyo aribyo byose atananira kutwara. Igihe kimwe twajanye n'umuntu aduze atuduganya nyagenda aringiye mu Kayanza mu gato ngiye ngeze kuri Gardino hari ku mugoroba kandi nari serande vumenga norara ngiye mvumenga sivye kubera randevu nari natanze byo bari kibazo. Imodoka umuntu araza arahagarika imodoka ariko arapakira abanyakayanza harimo mu saa 12 tuca tururi turagenda ari dubure kabine turagenda turenze wabo w'abantu ugasanga yavuye ibarabara karagonga tujya tuntu twidodana kubita gutya abo yagiye kushanya ari imodoka gutya hagiye yindije ije gutya aho yo kubitanya kakatagwa ikwepere akabumenga ramanutse pakayigarura nawe ibintu niba yavuye umuntu ntazi imodoka turaceceka tuguma inyuma tugeze imbere byo biba gucyonye duhakwa kuja mu ikane vuruguru turobandanya tugeze imbere duhakwa kuja mu mwonga navuga uyu muntu atarashika muri ya makorosi Rugarama atarashika hariya nitwara mukatugezeyo aha niba ntangura gusenga Imana iyi modoka ndayigumemo cyane bana ndayivemo naho amaze kuba mu masaha moya mwishamba hariya ruguru nombeje rirambiye ngo vamo singire yonja niyomba kandi abandi baroyemo harimo n'abashoferi n'abakibatimishije umutima cyangwa ndasemerera ndabwira shoferi ati hagarara no guhagarara yabaye intambara aravuga ngo nibiki ndavuga ati ndindira gato nduruka ngeze hasi ndavuga ati wewe nushoboye imodoka nta niyuzi none rero hakutwica namaze kubibona ni mwishane jewe ndarara mwishane abandi bose ngo nanje ncavamo sanga hari abantu batimbiye ko baremera no gupfa ntibavuge amaze kubona bose bururutse shoferi ngo byukuri ngo Imana ngo yandutabaye ngo nibwo bwa mbere ndoye kuri vora bampaye imodoka ngo ndayidukane mbona sinomwankira mugabo naho rambona ingene batwara n'ingene bagira nibwo bwa mbere isanga ibirometero twagiye twajanywe na marayika wenyene bose bacabaruka mbona bamwe bariko barajugumira icuya kirabira bumvise iryo jambo bamwe barahema bikanka bibuka ingene twagiye duhakwa kuja mu mwonga dukata tuduga dusubira navuga ati sawa mugende nawe ngo yamuvuyemo nanje singende chandabata none muri mwebwe nta muntu n'umwazi imodoka umwe ngo jende umushoferi none zangorane zose zaba wabibona uzi umukuru umushoferi ufise na peremi uratace ngo none ngo biragoye kwaka imodoka nemeye yanamubwira wewe wamwigawe vayo uyu mushoferi atwara imodoka ataravuga ngo Imana yobikoze ataramuha kontake acaja imuhanda namubwira wewe warutwishe wewe ahubwo cinyuma ugenda inyuma natwe tugendera imbere ngo yamurumva ngo ndagende oya ahubwo tuca tuvayo twese n'uyu mushoferi ntagenda acaca inyuma natwe tuca tuja imbere turagenda jewe naja mu bukeye ndashika nabo barabandanya arabarira ngo umushoferi ati none jewe ko mpava nshika narashika yaje bigendana uriye ranje umushikane atukurira ugaruke cyangwa musororere muga imodoka yawe ntitembagare kandi ntabwo munisoni ngwego by'ukuri ngo byasaba byose ndabimuha naherutse bagiye sinamenye inkurikizi ariko ntiyarazi imodoka ariko agumako akabona ko agiye kumwonga akagumako kabona hari abantu badashoboye ariko ndashima Imana ivuze ngo irashoboye ibishoboye hari abantu bavuga ko badashoboye kandi badashoboye ariko Imana yo haleluya Bibiliya yambwiye ngo ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo tuyumvira irashoboye gukora haleluya umwami Yesu nashimye ibirengeye cyane uyu mama
yarashoboye gukora ibirengeye cyane. Byo twiyumvire, igihe kimwe yabishoboreye ku musaraba, ibintu byose byari byananiranye ku musaraba arabitunganya neza. Haleluya, umwami Yesu ni ashimwe. Niko ndavuga ngo ishoboye gukora ibirengeye. Byo twiyumvire, ubundi twebwe nta munsi n'umwe twiyumvira umugambi w'Imana ngo tuwugumemo neza. Narivuze ngo nta munsi n'umwe twiyumvira umugambi w'Imana ngo tuwuhagararemo neza. Tuwuhagararamo neza uyu munsi, ejo tugahagarara mu bindi. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Ishoboye Imana tubabarira, ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Naho byoba byarapfuye bikabura, ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Haleluya. Haleluya. Ishoboye gukora. Paulo arabwirwa, arayishurirwa, abona ibyo Imana ikora. Igituma Paulo yavugaga amajambo mu Banyefeso ngo ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Igihe kimwe yabonye ibitangaza n'ibimenyetso Imana ikora. Bibiliya ivuga ngo igihe kimwe nari muri mpemu, ngo nere ku ijuru, nere ku bwiza bwayo, nere ku nere ku ijuru. Imana Paulo ahishurirwa iby'ijuru, abona aho abana b'Imana bazoba, abona ubushobozi bw'Imana, arerekwa, abona abantu bagendagenda ku nyanja y'ibirahuri, arerekwa, abona Imana izuba abapfuye, arerekwa, abona abamarayika n'abakerubi bararambarara imbere y'Imana. Haleluya. Haleluya. Arerekwa igihe kimwe Paulo bariko baramuhinga kugira ngo bamugirire nabi, ariko Imana ishoboye gukora iramutabara. Imana ishimwe. Charavuga ngo ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Haleluya. Imana nishimwe. Ubundi ishoboye gukora ibirengeye cyane. Twe dufise ibyiyumviro bito cyane, dufise ibyiyumviro bibona hamwe, ariko Imana yo ifise ibyiyumviro bibona kure, imenyera kure ibyiyumviro by'umwana w'umuntu bitaranabaho. Ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Wewe wiyumvira kimwe, Imana yiyumvira ibihumbi ijana. Wiyumvira ibihumbi ijana, Imana yiyumvira amamiliyoni. Wiyumvira amamiliyoni, Imana yiyumvira amamiliyari. Ishobora gukora, ariko Imana ishobora gukora amana ibirengeye ibyo twiyumvira. Bikomeye mu kanya gato, mu kanya ko gukubita urugohe, Imana ishobora guhindura igihugu cyose. Ijambo rimwe gusa Imana yovuga, rimwe rishobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe, uhereye mu bwana mpaka uzosaze n'umwuzukuru n'umwuzukuruza. Ijambo rimwe gusa rishobora guhindura amazina yawe n'amateka. Ishobora gukora. Ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Ariko Imana hari igihe tutaza twiyumvira Imana ingene imeze, ingene ingana n'ubushobozi bwayo. Imana ishimwe cyane. Hari igihe tutiyumvira ubushobozi bw'Imana. Abadayimoni rimwe na rimwe baraza bakaguca intege, abadayimoni rimwe na rimwe bakaza bakakuganiriza ukemera. Ariko nagomba nkubwire ngo iyi Mana twizeye, Imana dukurikira, Imana turone, ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Umunsi umwe Imana turiko turavuga, yashitse kwa Lazaro yaraboze inyozi zijejeta, aravuga ngo Lazaro sohoka. Haleluya. Lazaro sohoka. Lazaro acharita. Umuntu yaboze inyozi zijejeta, acharumva ijwi rya Yesu. Ishoboye gukora. Ishoboye gukora. Uri mu mageragezwa mugabo ibyawe nturabora ngo ujeje tinyo. Naho uri mu mageragezwa nturabora ngo ugere ku mwanya wo kubora. Uracariho, uracagenda, uracavuga, uracahema. Ariko Lazaro yari yaboze. Niko ndavuga ngo ishoboye gukora ibirengeye cyane. Ishoboye gukora ibirengeye cyane ibyo twiyumvira. Ishoboye gukora ibirengeye cyane. Imana ishimwe cyane. Ishoboye gukora. Haleluya. Ibyo twiyumvira kandi rimwe na rimwe Yesu mwami w'abana ishoboye gukora ibirengeye. Imana irashoboye. Amen. Irashoboye gukora. Irashoboye gukora. Ishoboye gukora ibitabaho. Biritabarira ngo ibyo mutabumva n'amatwi
gukora. Imana irashoboye gukora. Imana irashoboye gukora. Haleluya. Ishobora gukora ibi. Yesu Mana. Ibirengeye cyane ibyiyumviro byabo. Amen. Amen. Isi yose abantu biyumvira nk'abantu. Abantu biyumvira nk'abantu. Yesu adufashe cyane. Abantu biyumvira nk'iki. Mana ivuze bivuze kandi ivuze irasohoza. Ntabwo sinabeshe. Kandi Imana iravuze ko uyu mugoroba ngo ishoboye gukora. Mana uyizera irashoboye. Mana uyikurikira irashoboye. Imana uyemera irashoboye. Ishoboye gukora. Ishoboye gukora irengeye cyane. Wowe ushaka kubiki? Wowe ushaka kubiki? Wowe ushaka kugerayo? Wowe ushaka Imana ikora iki? Wowe ushaka iki? Ishoboye gukora. Ngiye kimwe twariko turasenga nama nabivuze. Turiko turasenga Imana iravuga ngo umuntu wese asabe icyo ashaka. Abari bahari bose baca batambura gusaba. Umwe ati nkeneye imodoka, nanjye nkeneye amashuri, nanjye nkeneye inzu, nanjye nkeneye kubyibuha, nanjye nkeneye ibiki. Ndaciye mbona nafsi. Ari umukobwa umwe yangana na nafsi. Avuga ngo nkeneye kubyibuha. Nafsi nguyu ni umuzi nafsi. Uziko wamusomye ibiro. Nafsi ibiro 30 benga na bibiri. Uramusha. Cyane gose. Ahubwo mwihenze ntawe nafsi ibiro 32 kandi kutse. Hano ntawe. Uri gikome kinini cyane. Uramurusha. Nafsi ibiro 32 avuga ngo nkeneye kubyibuha. Twari yabivuze ndabyibuka hari ku munsi wa gatanu. Niho twatangwa amasengesho ku wa kane, turabandanya ku wa gatanu, ku wa gatandatu ku mugoroba mu ijoro buca ari ku wa gatandatu. Niho Imana dusanze iratubwira ngo umuntu wese ngo mwanyejeje, umuntu wese asaba icyo ashaka. Barasaba amazu, barasaba amari, ibiduka, barasaba ibintu byose. Uwo mukobwa nawe ati nkeneye kubyibuha. Hari mu kwezi umenga kwa 11 hageze mu kwa kabiri. Niba agati kwa kabiri no kwa gatatu afise 120. Imana iragishoboye gukora. Ni iki kitoko? Nawe yobira mujambo. Hemu zawe wocutuka n'igipurizo. Ishoboye gukora. Ya hageze ahantu ariko aratuga nkakaka. Arapsimba. Twaganze mu masengesho ariko ararira ngo sengera none. Yo ndagute. Kandi ari wowe babisaba. Twagize amasengesho y'imisi 3 yo gusabira ibintu, ucusaba kubyibuha, dusubira mu misi 3 gusaba ko. Kandi ari wowe babisaba, tamusaba neza. Samurani mikwiye. Yesu adufashe cyane. Samurani mikwiye bari byo musaba. Usikubona umera nk'aba mukobwa wa Herodeya yabwiye ati saba icyo ushaka ngo shaka umutwe wa Yohana. Yasabye umutwe wa Yohana umubatiza. Nama aramubwira tushaka iki ndagukorera iki. Nyamukobwa wa Herodeya arabyina aratamba. Umwana arafashe. Acamubwira ati wa mukobwa uhereye saa bari ushaka ndagukorera iki. Nagakobwa ati reka nza kubaza mama we ngiri ubuntu n'umwana. Acaragenda arabwira ati mama ushaka gukora iki. Ninde bivuze ati mama avuze ngo sabe icyo ushaka ati genda usaba umutwe wa Yohana umubatiza. Nazingere yavuga tubwira ubutumwa aturusha atubabaza. Genda umusaba umutwe ape areke kuvuga ubutumwa. Acaraza ati ngene umutwe wa Yohana. Umwami avuze ati yo umukozi w'Imana ati jewe wavuze ngo icyo ushaka. Umwami ati nta kundi navuze, genda mufata Yohana mukore mwizosi bamucizosi bamuhe. Baca bafata Yohana bamucizosi bafata umutwe barawumuha, aca ujana kumubeha ushira nyine.
si wabambariye ngo sabe umutwe wa Yohana akira mumbariza uwo mutwe yawukojeje iki yarawutetse yarawuriye yabaye ibyo gushariza umukecuru arajana umutwe warawuhawe yarafise uburenganzira bwo gusaba ngo nkeneye amata cyangwa amararo y'inka naho yari gusaba igice cy'igihugu naho yari gusaba ikintu icyo ari cyo cyose umwami yahita akimuha ariko abura ubwenge asaba umutwe wa Yohana reka ndababarire haleluya haleluya ishoboye gukora ibirenge byo wiyumvira nta mpamvu yo kubisondeka saba icyo ushaka muri abasengesho saba umugombe rabasi roteke haleluya saba icyo ugomba umwami ashoboye gukora ibirengere cyane ibyiyumviro byawe ijambo ndiko navuga ishoboye gukora ibirengeye ibyapfuye bishobora kuba bizima ariko Mana yo mu ijuru Imana yasizeho ijuru ivuze ijambo rimwe isi n'ijuru bitabaho ukwezi kukabaho inyanja ikabaho imisozi ikabaho ibiboneka n'ibitaboneka bikabaho ishoboye gukora ibirengeye cyane icyo biyumvira ibintu byose byo mu isi yabiremye mu myaka ingahe imyaka ingahe iminsi ingahe isi yose wo kugira ngo mu minsi 6 n'uwo guha imodoka gube wagenze Uburundi bwose uca mu makomine yose n'amazone uzunguruka iminsi 6 woba wahejeje Burundi havyo mushobora ariko Imana kukurema wewe gusa ufise jipe wirukanga uva ahantu uja ahandi kandi ufise jipe yiruka mu minsi 6 niwo burashobora ariko Imana iremisi mu minsi 6 isi yose iba nibirimo byose n'inyanja n'amafi n'ibiro byose mu minsi 6 n'abantu n'ibintu byose biboneka bitabone mu minsi 6 isi yose ariko Imana ashobora cyane bishoboye iyo Mana irashobora cyane bishoboye iyo Mana tuyizere cyane tuyireke iyo Mana tuyikurikire cyane tuyihebe igituma tuyikurikira nuko ishoboye byose haleluya hariyo abantu uyu munsi bakwita kuri umusazi kubera uriko urakurikira iyo Mana ntacyo bitwaye reka babandanye kubera ko uteye isoni no gukurikira Imana Pawulo hari umunsi umwe yavuga ngo yavuze amajambo akomeye yiyumviye Imana abraba ubushobozi bw'Imana n'ububasha bw'Imana haravuga ngo niki cyo ntandukanya n'umwami wanje yibutse ibizokoreka mu ijuru yibutse ubushobozi bw'Imana haravuga ngo niki cyo ntandukanya n'umwami Imana haravuga ngo n'ububasha n'uburebure haravuga ngo n'abaganza n'abahambaye n'inkota n'ubukene n'inzara n'ukwambara ubusa n'amagogo n'amarushwa haravuga ngo menya neza ntakekeranya haleluya nibutse ubushobozi bw'Imana nibutse imbaraga zawe nibutse ukugira neza kwawe nibutse abizogirira neza nibutse ijuru haleluya haravuga ngo menya neza ntakekeranya ntacotuma b'inyuma y'Imana namenye naho yoba inkota naho yoba ubukene naho yoba inzara naho yoba amagorwa naho yoba amarushwa naho kuba kugenda ubusa ntacyo ntandukanya haleluya ishoboye gukora haleluya ishoboye gukora ibirengeye cyane byo kubera ko kuracika intege kandi uri kurakurikira ashoboye gukora ibirengeye cyane ibyiyumviro by'abana b'abantu kubera ko uri kuradendemukiwa kubera ko ufise ibintu byiyumviro ataco bimaze kandi ishoboye gukora iyo turiko turasenga ishoboye gukora ibirengeye cyane niba uyu munsi ubona wugaranijwe si uko Imana idashoboye irakurindiye gusa kugira ngo ikwite ishimwe ikwite icyubahiro uyihindukire uyikunde rwose akuvuge rwose akwanga rwose uhurane rwose kugira ngo abantu bose igihe izokora ibirengeye haleluya azavuga ngo by'ukuri nta wundi yasenze Imana
yavuze ijambo ryavuze ngo yahamagaye abantu bato inkengerwa, abantu b'abanyantegeke, abantu b'inyuma kugira ngo imare amazi. Haleluya. Igihe kimwe ariko nasenga Imana nikoraga ngo banyagira ikintu wokora, wahamagara abantu bakomeye, wahamagara abakire, wahamagara abatunzi. Imana iramara toya iyo sengesho tuze sibyo, ahubwo nzobwira abakire aba bato cyane uri kurasengera ibazokuza ishoboye gukora haleluya, ishoboye gukora ibirengere cyane ibyo wiyumvira ni muvizeye tena. Haleluya. Ishoboye gukora robo sikerota, ishoboye gukora naho ariko barakuvuga bagira tushiramo volume muvuge, ariko wanizeye ashoboye gukora. Urabyumvise neza, urabyumvise neza, urabyumvise neza. Naho bagusuzumuye, urabyumvise neza. Naho bagusuzumuye, naho bakuroze, naho abadayimoni bahagurutse bagira tushiramo ingufu ahubwo mwongereze, ariko we niko nakurikira ashoboye gukora. Baramubwira ngo niwinanure, baramubwira ngo kora ibyo kukiva ivane haka ku musaraba turare. Yesu araceceka. Reka ndakubwire mu byo bariko barakuvuga ko ceceka imbere yabo, ceceka mu kubishura, ariko wowe urushirize kwibwira imbere y'umushoboye gukora. Ikintu cy'umwo watera. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ntacyo bitwaye ibyo bariko baravuga, ariko uwo turiko turarondera ashoboye gukora. Uwo twaje gusenga ashoboye gukora, ashoboye guhagarika ibintu bigahagarara, ashoboye kurema ibitariho bikabaho, ashoboye guhindura ibintu biri kure bikaza, n'amashusho ashobora guhindura amashusho, ashobora guhindura amarangi, akeneye imirabyo yoravya, akeneye imvura yogwa, akeneye imituragaro yoza, ikintu icyo ari cyo cyose ariko bariho ashoboye gukora cyane ibiruta ibyo twiyumvira. Haleluya. Reka ashoboye gukora, ashoboye gukora, ashoboye gukora. Haleluya, haleluya, haleluya. Niko navuga ngo ashoboye gukora, ashoboye gukora mu kanya gato, ashoboye gukora kuri mugoroba, ashoboye gukora kuri mwaka, ashoboye gukora, ashoboye gukora, ashoboye gukora no kuri kose. Umushikiranganji atawakubonye uja ku ntebe y'ishuri, igihe wokunoma bakurungitse muri hopitali utigeze utonda nk'umudogiteri, abo mwavukanye mugendana wavutse babona uragira impene, hageze ku mugoroba ngo nakabaye dogiteri. Nagomba ndakubarire ngo aboza kwivuza aho uherereye bakunze ngo babake, abo tuvuga ngo babake, naho byo batangazwa ku maradiyo, abo tuvuga bamwe
Yosefu abo bavukana si banakana ba Yakobo na banaka bashikiriwe ntibari wacu bose none ibyo bitangaza yabikuye he cyaratangaza reka Imana ikora ibintu bicanga abantu akurabyumva neza ikora avuga ngo ishoboye gukora ibiruta cyane